یک سماده گذاشتین بچه را زن تیم نصیب باشد بعد این بچه هاتون ایشتیم و زن بتین یا توبه. دومالله شورای علمای تاجیکستان هر کسی که کسب کرده است این کار را، هر کسی که دست و پای روا دارد، سالم است، تابندگی میکند، برای او تیم روا است یا نه؟ از دیدگاه دین مبین اسلام نه، خیر نکنید. کسانی که طلبندگی رو وظیفه کردن از دیدگاه دین مبین اسلام این عملشون عمل حرام است. یک روز طلبندگی کردیم، پول طلب کردیم و دیدیم که طلبندگان حتی جای دارند. طلبندگان حتی وقتی جای پیدا میشوی آنها تو رو زده پیش میکنند، نمیگذارند که اونجا تو طلبندگی کنی. یک روز چند سوم کار میکنی؟ 400. به نام خدا برنامه رو شروع میکنیم. موضوع اطراف طلبندگی بسیار موضوع نازک است، زیرا ما بسیار دل حلیم داریم، نمیخوایم کسی رو رنجانیم و حتی برای ما چنین گفتن که هر کسی که درت رو در آمد کسی نباشد نوابسته، تو باید او را چی غمگین نکنی یا دست خالی نگذرانی. این در عرف ما نشسته است، اما گپ سر دیگر چیز می رود. یاد دارید که زمانی نبود در ما تاجیکستان طلبنده ها نبودند، هر کسی بود چی بود از دیگر قومیت ها بودند و طرف امروز اگر ببینیم خیلی زیاد شدن و یک زمان دیگر یاد دارم که در کوچه ها گشته نمیشه بود، از این طرفی دست کشال میشد، از این طرف یک کارهایی میکردند که بجز اگر نمیدادی خلاصایی نمیشدی و یا نفرای دیگر بودن که آنقدر ناشکر اگر پولی کوچک میدادی نمیگرفت یا چیزی دیگر میگفت. نگاه کنید، یک طرف طلبنده ها، حقیقی طلبنده ها نیازمند گوییم، یک طرف نیازمند و این طرف باشد کسب. در داخل طلبنده ها، در داخل نیازمند ها اگر از 100 بگیریم تقریبا 70% این کار را کسب کردن. کسب چی است؟ دست و پای بینا داره، هر چی که از سالم هستند اما نمیخوان کار کنن، کسب کردن. یا دارم که در یک محله که دیگر قوم ها زندگی میکردن میپرسیدن که مادرت در کجا است؟ میگو مادرم در کار است. کجا؟ طلبندگی. این کار کسب کردن و بسیار برای ما عجیب بود که پرسان میشدیم که میگفتیم حضرت دومالله شورای علمای تاجیکستان هر کسی که کسب کرده است این کار را، هر کسی که دست و پای روا دارد، سالم است، طلبندگی میکند، برای او تیم روا است یا نه؟ شما ببینید که دیدگاه دین مبین اسلام و اما سائل فلا تنها، قرآن میگوید پرسنده را شما یعنی نرانید، نهر نکنید، یعنی نرنجانید، رد نکنید. لیکن سائل کی هست؟ دیدگاه قرآنی همین است که یکم سال، یکم ماه محتاج میشد، یک بار یک چیز میپرسد، اون دیگر است، محتاج است. یک آدم هست متسویل. متسویل شخصی رو میگن که اون سائل نیست، یعنی اون اصطلاح قرآن استفاده بردن، این وظیفه کرده است برای خودش، طلبندگی رو، پرسیدن رو از مردم، راحت رو بدون مشقت برای خودش وظیفه کرده. این از دیدگاه دین مبین اسلام حرام است، گناهی کبیر است. لنفسی که علیک حق، روایت داره که عزت و آبروی انسانی بالای انسان حق دارد و کسانی که وظیفه کردن طبق روایت امام بخاری اونها در روز قیامت از اون گروه حشر میشوند که در چهره اونها یگام بریده یا یگام قطعه گوشت وجود ندارد. بنابراین اینا را میشناسند که آنانی بودند که طلبندگی رو وظیفه کردن. حرام است، گناه کبیر است. از دیدگاه دین مبین اسلام این چیز معنی است و آنانی که در راه گناه کمک میکنن خودشون هم گناهگار میشن، نباید بکنن. یعنی نفرایی که خیر میکنه اونها هم گناهگار میشون. بله بله، خداوند میگوید که تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما در کار نیک و پرهیزگاری یکدیگرتون رو کمک کنید، در راه گناه و معصیت یکدیگرتون رو کمک نکنید. اون به یک عمل حرام چنگ زده است، وظیفه کرده است برای خودش رو، از صبح میخیزد ساعت 7 تا بیگانی همین کارا میکند هر روز. یعنی جمع للمال میگیم به زبان عربی، این فقط پول مال داره جمع میکند، این محتاج و پرسنده نیست.
аз ҳама душвортараш медонед чи аст? Инро мушоҳида кардаед. ҳамин нав ошхона медоред, хӯрокхӯриро сар мекунед ки паҳлӯтон мебиёяд. агар ки пул набошад дар киса ё ҳолатҳое мешад, инсон бисёр хиҷолат мешавад. ин як тараф. замони дигар худоро шукр ин ё камтар шудааст. замони дигар ёдам ҳаст ки дар ҳамин кӯчаҳо меомаданд, кашол мешуданд аз дасту пову аз ҳар куҷомон ки пул де одам худашро гум мекард. дорад надорад. ин ҳам бисёр вазнин буд. аслан талабандагӣ барои мардуми тоҷик, барои мардуми соҳибтамаддун ва мардуме ки таърихи кӯҳан дорад нанг аст, номус аст ва намезебад. солҳои охир, моҳҳои охир дар шаҳрҳо талабандагӣ хеле зиёд шудааст. имрӯз мо якчанд нафар, якчанд намуд, якчанд сабки талабандагии мардумро мебинем. аз ҳама даҳшатовар он аст ки дар кӯчаҳои шаҳр вақте шумо бо автомобил рафта истодаед, кӯдаконеро мебинед ки дар байни мошинҳо дар чароғаки раҳнамо меистанд ва оинаро тақтақ мекунанд, маблағ мепурсанд ки ин ҳам барои саломатии онҳо хатар дорад ва ҳам барои мардуми мо ин чиз намезебад. аслан ҳамин талабандагӣ чанд гӯем камбудӣ ё ин ки нуқс барои миллат дорад, яъне барои миллатшавӣ, барои соҳибтамаддун будан. яъне мо медонем талабандагонеро ки аз сайёҳони хориҷӣ пул талаб мекунанд ки ин хеле ва хеле барои мо ҳамчун як давлати рушд ки дар ҳоли рушд қарор дорад кори хеле бад аст. мо бо ҳамин талабандагон миллати худро гӯё муаррифӣ мекунем. яъне сайёҳон мегӯянд ки мо тоҷикистон рафтем ва мардумаш аз мо пул талаб мекунанд. яъне онҳо медонанд ки сайёҳон пули нағз доранд, онҳо маблағ барои истироҳат доранд ки инҷо омаданд, барои ҳамин назди онҳо мераванд. боз нафаронеро мо мушоҳида мекунем ки фарзандони хешро маҷбур мекунанд то ин ки талабандагӣ намоянд. аз ҳама аламовараш ин аст ки худи ҳозир бисёр падар модарон кӯдакои худро чикор мекунанд, сар медиҳанд ба кӯча. мегӯянд талабандагӣ накунӣ, як роҳи дигарро бизанӣ, як салфетка мегиранд ё чизи дигар мегиранд, медаванд ё мегӯянд балонтона. гоҳо раҳми мо зиёд мешад, аммо хело зиёд шуданд. оё талаби илм афзалтар нест аз инҳо? падару модар бисёр боэҳтиёт бошед. ман медонам шароити шумо вазнин аст, барои шумо душвор аст ва мо ҳақ надорем шуморо гӯям на, аммо мехоҳем ки шуморо ҳушдор кунем ки фарду фарзандони шумо кӣ мешаванд, чӣ мешаванд. мактаб мехонед? падар модар ҳаст? соат чанда? се чӣ? даи соати се шавинаш. ты даи вақт дар берун чӣ кор мекунӣ? як шабда чанд сум кор мекунӣ? акнун саволи асосӣ: чӣ кор кунем ки талбандаҳо кам шаванд? бисёр мавзӯи асосӣ аст. якум дараҷа мо илми ҷопониҳоро омӯхтем ки роликҳои зиёд бояд кард, роликҳое ки мотиватсия метиҳанд, рӯҳияи инсонро баланд мекунанд. чӣ кор мекунанд? аз тамбаливу аз талбандагӣ инсонро ба кор такя мекунанд. ва дуввум баъдан чизҳое ки насиҳатҳо ҳаст, чаконда истодан бояд лозим аст. нигоҳ кунед чӣ қадар моро фиреб карданд. ҷудо карданаш бениҳоят душвор аст. ҳар боре ки ахборро тамошо накунем мебинед ки мақомот чӣ кор кардааст, фалониро қапидааст ё пояшро ин тавр кардааст ё ин тавр. ҳар кореро мекунанд ки чӣ гӯё худро маъюб нишон медиҳанд ва талбандагӣ мекунанд. дӯстон бисёр як санҷиши хубе гузаронид. ба кӯчаҳо баромад, худашро талбанда гирифт ва пурсон шудем дар як рӯз тақрибан чанд сум кор мекунанд? 500-600 сомон кор мекунад. ба ҳисоби доллар гӯем барои нафарои ки агар нафаҳмад 50 то 60 доллар муфт дар як рӯз кор мекунад. пас кӣ намехоҳад? рӯзи кори марди кор аз 100 сомон сар мешавад то 200-300 сомон. як рӯзи дароз рафта кор мекунад 200-300 сомон ё аз 100 сомон сар мешавад. як рӯзи марди коре ки то бегоҳ кор мекунад. аммо инҳо чӣ кор мекунанд? пули муфтро ба даст меоранд. оё бо талбандаҳое ки дар роҳ ҳастанд пул метиҳем садақа мешавад ё намешавад? баъзе бародаро аз ман савол мекунанд ки ҳамин талбандара пул метиҳем, баъзе одамо моро мегӯянд ки натиҳем ки гунаҳгор мешин. мардуми тоҷики мо азбас ки бародарои азиз хай алҳамдулилло мусалмон ки ҳастанд, бараҳм ки ҳастанд, ана
ҳар як талбандара мақсади маблағ метан. лекин аз нигоҳи дин мон бародари азиз, талбанда вақте ки металбаву мехӯрад, вай ҳалол намехӯрад. агар ёд дошта бошем, дар давраҳои ҳукумати советӣ аз ҷугӣ мақсад чойшон медоданд, ноншон медоданд, ягон материалшон медоданд. ҳамора вақте савдода мемонданд, мардум намехарид. мегуфт ки фақирӣ меёрад, камбағалӣ меёрад. барое ки мардум ҳамихел таълим карданд ки вақте чизеро ки одам талбид, ӯ дигар ҳаромай, ӯро фурӯхтанда иҷозат надорад. ё одаме ки қарздор ай, ё одаме ки якрӯза хӯрока надорад, анамиё талбиданда ҳақ дорад. ё як нафаре ки бечора дасташ кор накуна, чашмош набина, пош кор накуна, ягон одаме ки ира дар хона таъмин куна надошта бошад, инҳора мешавад ягон сумак ёрдам кунем. лекин ин нафарҳое ки имрӯз бародари азиз талбидана касб кардагиянд. барои чӣ ман бисёри вақт мегӯм ки ҳамин кӯдакҳое ки медаванд пул меган натеншон ки шумо якбора ҳамонро айбоду бухор меброрем, ӯ омӯхта мешавад, ба ҳамун суми ту меравад, тамоми кора мекунад. дигар ӯ кора ба гардан намегирад, хондана ба гардан намегирад, фақат талбидан қатӣ. барои ҳамин ҳар касе ки агар бо роҳи талбидан мехоҳад ки зиндагиша беҳбуд кунад ё мехоҳад ки ҳамира касб кунад, инҳоро ёрдам накунинам, шумо гунаҳгор намешин. агар ёрдам кунин, гунаҳгор мешин. хайр ҳам шикор аст дӯстон. чӣ қадар хонаи калонсолон аст, чӣ қадар ятимхона аст. марҳамат, равед, хайр кунед. ё хайр ҳамчун шикорчӣ шояд бигуфтем доимо. вақте шумо шикор баромадед, то нишон нагиред, то манзили хуб нагиред, шумо ба ҳадаф намерасед. намешавад ки милтиқ гирем ва баъд дохили шаҳр дароем. ман намедонам шаҳри душанбе аст ё шаҳри хуҷанд аст, пурсон шумо чикор мекунӣ? мегӯяд ман шикор карда истодам. мегӯ ту девонаӣ? шикор ҷой дорад, макон дорад. кӯҳистон раф ҳар чизе ки шикор мекунӣ. ва дуввум нозикии хайр чи аст? чӣ мегӯд? ту нишон гир. намешавад рафтам хе парондаан гирему. агар хоҳем ба ҳадаф расем, бояд нишон гирем. яъне чи? цел мегӯяд нишон гирем, баъд ба ҳадафонон мерасем. дар охир гуфтаниам ки эй мардум, худованд ҳеҷ касро ба қадри нотавоноӣ имтиҳон намекунад. бинобар ин сабур бошед, зиндагиатонро хубу ҳалол кунед. худо мо шуморо дар паноҳаш нигоҳ дорад то барномаҳои оянда.